Still on before GHTV, the name still remain on Buffalo back up, and that's where that for rather than my double dream and more dear free sign idea. Now, say you may energy because a legend to be birthday, which is Dr. Kwame Nkrumah. Na ne Apostle Steve ebe discuss about afa Dr. Kwame Nkrumah. Honey be hu baby a Kwame Nkrumah fie ni dian kasa ni history enema bi a wonni mu fa Dr. Kwame Nkrumah. Apostle Steve ebe mu wahunu. Se makase Apostle Steve adwene na da ni tirim na so sene ne body no. Ayese ye de articulated engine akose tiko mu no. Sa na Apostle Steve aye articulated engine na da ni mu no. Apostle mo akwa ba obi for GH. Me jo sumi nua. Na apo me Kristo egusu ichira ye nyina. Amen. Ti adofo ne Kwame Nkrumah birthday. Yo me dasi. Me chia obi bia o hwe obi for GTV. Yes. Ya me chia me nua sofo bia o hwe me. You be teku na semboa. Ebe subscribe sa program we no. Yes. E bia me kan inhyira sem gusa ni pakro na bra boso. Ewrade anya na koma so ade ma no. Amen. Na me chia me am ho kani obi dia ba. Wow. Ewrade nyankopon inhyira. Na me chia Ghana fo nyina. Ghana fo nyina. Ene Dr. Kwame Nkrumah birthday. Ene enim se also there abakosem on Dr. Kwame Nkrumah wunimu pa tiko body with articulated engine evangelist Kwame Nkrumah ne fire ko na maye hunu Dr. Kwame Nkrumah and they celebrating the birthday you hu nipa banya wo ye ne hu ne ma pa na wonu ne ma pa obeye ma o man Ghana yo me da se yes yo me ko mani me no de bia me ka se de ode beto pono no so na ya na ano ode na ye no me se ya nso na ye betimi atafro kakra esa na tie o metafro wo bebubu wow meche obi bia bio yes o hu se nipa bia da ye de wo ne your destiny yes se ye wo kwasia da niema na wo kwasia da mu no ye wo destiny to what ya say yes se ye wo dwa dan so a niema wo dwa da mu no ye wo nkrabia yes but what ya say na se wo ya wada so a niema wo ya wo ye destiny madafu bia ye wo nia wada ye kankan krada ni ekobo de ya wada de o chesi ni panesa o bese ye nka de de o ma no o se de de wo mu an se ma woni nye dene na nkonim de be ho de a sa papa we ya na ye kan ho asem no o ye great legend to this nation yes na papa we enzimani wow of Nkrofo na school bia na ewo azim kra no na me fan say on the headmaster yes on the mission papa we na bakwase mu no oku school abrochire kakra na ne mahame wo no mahame no wo ne benada na so kwabena e fe no kwabena kwabena fuwe oh your name wo name people are born in Tuesday are very quiet and brave leader ampawo Tuesday fofo a me nim wo mo no tell you the omukuta leadership skills yes sir omuye din you don't talk much yeah it's true abena kwabena fo no ohu a ade bia omusom no omutim di wie ena omo susu kuta authority wo man sanete omo sa ankofo no omo kan samfa ho eya na ehu ena se odowa odo yes de wo bia no ni so sanete enti se me yere ya abena yeah it's true enya entro na mitwa I was born on Tuesday yes na meka se Dr. Kwame Nkrumah no Nkrumah na ne yefre no Nkrumah nzima kase mu no NGO MA but what Nkrumah ne ya Nkrumah sanete ne ya fama ya santefo ye no o say 1945 no wo UK na o school kakra nti na ne teacher o kire na de no na kwese se teacher ni pronounce so sa Nkrumah enzimadin na ne din kakra wow nti teacher no try so best san edin no then papa nan so yes okay say sadia let me change this name ubenya we wan obi for GSTV gwara ma sadia we Kwame Nkrumah din na nya Nkrumah ngoloma sanete enzimadin obi o enzimani bia will testify to that say your friend Nkrumah because na me translate Nkrumah dey say asante din but na afi dey na ngoroma wow to asoma me enti no ba ne so obesesan ne din no edin akasa ye de ma no full name ne ye Francis Inwa I say NWIA me da say Francis Inwa uti dem say KOFI Ngoroma Francis Kwame Nkrumah din ni o Francis Inwa KOFI Ngoroma nzimadi sanete wow uti dem ka eno ne din a ye wo na omede man omede to Kwabena na KOFI
the Kwabena ye ni die the war but nipa bia ye wo ye do to obi na se de de to no no de kofi sanity eti okay nzemafo no se omomo de no se o de bia de to Kwabena na kwa onipa no so the same thing and they say deny dey aka ho wow what you say yeah they for there odi kwaku enti ni fie mu no ne nzima tradition mu no ye friend sa wia kofi ngoroma no yes enti ono ne kutema odo school ade ye ne bibi up to 1945 wow ana na edru ba bi ohun se no Kwame so ye ne de but what you say yes Kwame ye ne nka me bebu say na nipa ye friend Kwabena afede ye ne friend Kwame ngoroma oh say bra obedi Ghana nim no na when it trim say nkekra say Ghana no o gifa hodie no was 7th March no nim say beje ne 7th by rather onyane 6 that was ukuada what you say let say da ne da ye wo no before ansana ukuada o so fi benada wo ko hin medase eti Ghana we no 6 March 1957 ukuada yes what you say na say so abrofo no decided say ombe de Ghana be mayen the 5th uti that was Tuesday enti nyamim na nim die mu no abrofo no decided on the day of 5th say na krada no mji mu ma that is Tuesday eno ebrada ewukuada no mo deliver sanity wow o say nipa bia obe plan ade a o planning today and some ade chia what did they mention what to anamon yes on the mention no enti bra ade no ko ya omo lidi ya ntokwa ne ade mo fa ya je man ne ade ni that was it end on the 5th that was on one kasa ne krada what did they mention wow Matias sa enti ade chi na ye wukwada that was 6th March 1957 and abrofo ka say ye ko fa kuro sanity so the Queen Elizabeth mo planning on the day of 5th brother no yes yenja o man no ne mfa ma papa no no mfo mfa hodi is it everything happens in satam na Queen na akọ no krechi ana se na Queen foforo no they were on the crate because on we for 70 something yes years. And Ghana was 65 years yes what you say it independence no and say Queen we abobaduma pa wow and American history said 1999 oba Ghana ne ade was some dem mention yes na say Queen we abobaduma o independence ye na only Kwame Nkrumah sa dem mention ona Kwame Nkrumah timi de inside the hagi ni say how timi the shen motuum only ni move yes only one president timi ni Queen yes ade no uti dem mention affection na wo ho na omo pa omo asem sanity na Queen do Kwame Nkrumah na Kwame Nkrumah so pe Queen asem pa enti na ite say enuanom Ghana nkasa man anyame hirae o nyame hirae na niema bi ne niema nkitinkiti bi na ye generation ye de aduaduam a ema oman Ghana esi apene ene ye reverend ene ebiebie the legend Dr. Kwame Nkrumah ne friend Kwabena but din Kwame no eda no so nti eden na Kwame din Kwame da nti ono ahu se no Kwame ne ye ne de yes e pati what asem no se nti se Kwame ne ye ne de a adenti na wonfa ena osanso hu se Nyankopon di de Kwame o de metre no twedi ampon na se ohwe edin authority wo mu no apeke sanity emu se sa di no sa Kwame nso ye da bia so mo ka so mo ya ade a eyeye pa yes meme da for ne sanity ye num sa eyeye pa because so tinana na mo mi se wo bom paya nyame tie ni ten because that day ni da bia Awurade Nyankopon di si wo de bless sa da no yes da ni nyina wo chira sa na se wo ba na se wo ba no follow within that day memenda na I was all count yourself lucky because a holiday omo pefin but what you say enti Kwame bia se wo ne te uti na se wo yo ba na fa ne tia na dwuma ye bi obesai enti omo te se Kwame na no correct it's true Kwame fo no so ne te na wo yo ba wo fa ne ti wo di fi kan say kim na ne bibia say automatically because omo pefin into omo te say Kwabena ba Kwabena no dia power Kwabena de omo kuta tumi pa because we are the sea sanity nti ne se benada for de omo bodua e je no wu no nti obi o ya benada bia o sa ye nyamedwuma de very powerful wow what you say na say ene na ma Kwame Nkrumah etimi ginaye eye niam bebre no because omo ye nkrofo bia omo ye technically yes
On say Kwame Nkrumah fifa ono ne kra din ni kutatumi sanity e na o say akopɛ holy name mo sanity wow me pa do want asem na say ne Kwame Nkrumah say we very very sharp brain person say na me ka say ye wanimdie ni nyansa yes nti emfa ho ne da ye bewuwom say da ne ye lucky o ye curse o unyansa ne betima ma wadi yi yes say ukutanumdie bebre wa asase wesu uti na say nyansa ne nka ho a abra boye basa wow always bia no usu kasa tie nyankopon utie de meka basa nipa no aya na nyankopon fiu afise wa ma wunyansa utie de meka no nti don't forget say Hosea kan o se enimdie ni nyansa o de tache yes utie de meka no nti se wo enimdie na nyansa nka ho ade o ye bia enye so that man was a very sensible onim nyansa kasa utie de meka and nti ye hwe niam o ye edema Ghana mitim kura nkan ye hwe niam o ye ma Ghana Dr. Kwame Nkrumah ye be hwahwe aha ne ye be hunu se obedi oman Ghana bro anase obeye oman Ghana ebisi Kwame Nkrumah baye no obedi abro ebisi Kwame Nkrumah baye obeye oman Ghana ye be hwe ewa ha ene be hunu se odi abro anase oye Ghana man Reverend ene ma obeye ma Ghana no bubu bi mienwe because ye wi an ye be hunu se odi abro anase we ene abro wendi abro if you say papa no or spending me fan 7 years on the metre no odi o man we su mfie nso sanity wow na ni mfie nso no eniema o ye no ekoba 400 plus a dos na se ni mfie nso no ete se obi atena akonya so be 30 years sa a dos enti wo hwe odi enfan tamamoto we ho na ye Kwame Nkrumah sa school kasiye ye wo poly o se e wo nkran ho na ye ono Kwame Nkrumah University of Science bebe akoso muda ho ana agudam so ono ana aboso grass factory ono ana kete chenso ho na ye ono ana bebe constructing you see ono firi ho na obi aba o be wo wadere ho ana wagya hokọ ohun say asa Kwame Nkrumah nko ani nipa bi o pinpoint ade ana wo ye na otimi wie o mo ba na obi o so ho a duru ana ntem of office na wagya hokọ ohun say tumi na nyame de man so mfa emewuru ana mfa me boa Ghana fo na obi a ne bi yes ono no oye natural leader that's why a prophet sanity or a prophet yes or evangelist yes kanya me asem o san ka huhumu nsem what asem na because what Mrs. Sani din efa din fo kan ho de ana ese na sa din kura baji din kata ni din no so what asem na say because you know akan yen tradition mu no ye kasa ye real name no ye kra dana kasa no ya ye mani ma bon sanity but we dey on my dead din Kwame no sa dominate e na kata kwabena no so yes utie de meka no wakata na kra din sanity it is a wo pese wo koye ni bibi kra na unnim ne kra din wow obefa Kwame ne de akọ ebeba ba ye ne nickname wow na za wa attack no kra enye sanity eba ba ye ne nickname de kokonfo no we say o koye ho bibia enye adwuma be kana ma na ya le keke ono mpala no ho be de sanity so pese o koye medo na de obofo oko emfa because how many people are called obofo be kwa be de obofo de be yi bebre revo obofo be de yi nyina be yi o nyina ba yesu abofo nyina beba o de me kire no be de bokum ntu be sire na ye ma na yi yes o de me kire no se we ya ebi ebe ka obofo no bi obetimi de obi for GTV yesu abofo do baba de attach but unu mpala na ho ai sanity yesu abofo no kwa do mo beji sanity intinu ohun bibi se no sa de ama men kata me kra dan so yes o de me enye se bia no mpesa akwa bena no but kata so for security reasons sanity yes utie de me ka no ese nipa wo wa so protect o kra dan ho pa utie de me ka utie pa me chiriba your friend Kwame Nkrumah me papa no to Kwame Nkrumah wow and bisa say die ntino ye no Kwame Nkrumah me bra no was born Tuesday and papa so ni say Kwame Nkrumah so we won Canada and o de Nkrumah ne dey e kan sanity timi me chiriba your friend Kwame Nkrumah wow what did you mention no intino ade bi wo ha wo steady no first president Dr. Kwame Nkrumah ho na e very unique na tese wo dwene ho a wo nya dey wonti ase because you hear akoso modam wono no ye no be almost 60 something years ago o say boy but still etima hwe o my Ghana ye nam 30 something plus sanity necessary that time papa na ni vision so o say ko he ne dodo no say o ni pay be 23 million 4 million there enye ne keto a nation builder yes but what you say nti die nyankopon ka se onye no
ana na oye den oye wanye nipa sem sanete sanete inti se we leader na se wantie di nyame be kire wo se ya na wa wo ye de opa wo ye nkwase ade yes but what you asam ase ase pa wo Spanish ka no anyhow but wo beti wani no na oman ni nyina esu se wa anya ade wow wo ba ye se bia wo ma ya ade but enipa na o te wase no se wa anya ade inti nipa bia se wo ya ade anya na obebo ho abaso na se obi wo betena simpie so ka me na me ye kwan we me na me ye se me na me ye we you don't need to say that wo niema no niema pa na wo ye no grassroots no be de bebo abaso to bi o ya ade ono abo no ho abaso bia no na kire se on deserve on deserve onye leader o ye ruler and what's nke campaign kwa sanity the rulers no always bia no omo ye arrogant yes upon ho safo hene nyam na me ye we nyam na me ye we nyam na me si aso na we ma wo nyam na me ye se nyam na obi a o ye ruler bia no o che wade kro ono wo kontoko de ka wanu o de be ka wanu but obi o leader no opa mane ma wade se no no nkosia omo so da because he is a leader ene mo hwe wo wa onim se wo de ade a che obi na abewie wo de be kai de no bia wo ye ruler sanity be se wo de ade ne manipa ne wie wo ma mansa wo se ade wo bible kra ko se wo nsa nifa ye ade wo se bonkum ne hu nti se wotumi ye ade ma obi na wie na aka wano tuma wo ye leadership eye gift anya metim di manipa bi obi wo ha o ye panyini but we need that leadership skills obi wo ha ya akora but o leadership skills be a leader not a ruler sanity yes but what worse enu ntinu Kwame Nkrumah na na fa na Kwabena Nkrumah na he was a leader to this nation ntinu obaboa obaye ne de no eso ye no eno ano ye no yes what asam na say atiase pa inti se we ubi na wo pese uto ne niema bi tutwene tese umfa na asem nya asem yes amemu no bebu ye no enso wani bi ufa ne se bi a onye he ibi wo ye sofo kura na se wo disrespect na unya medwuma na wo ye no kura nkoyi wow na se ono no wabemma oman no anya fa hodie na se wo bana be ka se wo ye sofo na wo be preach na wo kan disrespect na automatically what disrespect nyame but what is yes because ono na ama ya baba Ghana baba be be edri because eniema kukuda ma wo my Ghana ama Ghana enya enkwa ama Ghana enya fapem no yentimi mfa mo president bia abaso Dr. Kwame Nkrumah na edebe at that time ni regime na nimdie nhede nim ho but ono nimdie no na ama my Ghana still raise but what you say yes nti se opese bibia wo ye bia kora koso wo man we mu a praise Kwame Nkrumah have to praise him papa o onana ke wo ye bia no automatically ekoso that's we the prophecy Ghana I was say honor Dr. Kwame Nkrumah I was say ye krono ye hunu se wono na ye simpie ono na ama oman Ghana abedru baby abedru ne nkofo bi sopa oman Ghana enti se ewure fi ye kurom etwene a sa wo yira e wo badwam sanity nti ya mayani na ho na ye hunu se Dr. Kwame Nkrumah we legend bi enyankopon de ne ma Ghana se o meyi mfiri nkoasom mu ne enye fa ahodie ebi mu na aba na mom yehu ye ho ano na mom Dr. Kwame Nkrumah de obeye de oye wow se Ghana fo nyina time ya ade bi boa Dr. Kwame Nkrumah anka o mai we mu bedo yes nanka enya jimbedu say yes because ye to ni bibia to twene ne party kura de ye to twene uti de meka no o we wuko nti ni CPP nso ewuko ne niema bia wa ye bia nso ya mfa ho o de meta na Ghana nka ye follow Dr. Kwame Nkrumah party na wade ba oh yeah eniema na wo ye na nka de wanwie no ye to aso ye bi to aso anko ye spiritually no or the hum papa to sa CPP nim yes but what you say na say itinka enye easy say obaba be di CPP nim na wa ye de ope he will control you spiritually yes because ka obenya adwi bi say okay me papa ade we no ye nti ma menya den ento aso yes utie de me enye say bia me ye campaign dia ma obi but ye kanya me adwene yes o de me ye kanya me adwene nice na say on the aspect of Dr. Kwame Nkrumah ye hu say ye swa no ye de ba ye beti say ye very bi kankanya me na ono soso esom no ne ade no eno soso na enye insusanso bi e betima ma o man Ghana ye nya adeboni bi wo ho ana oh Reverend Medase
When we say ewiase no obia ni fie ofrim bae yes e pati wati asem na say obi wo ha odi aso baere obi ndi aso baere utie de meka utie pa enti obia ne ho ban bo yes saa de no kofa baere wan kofa amfa ma wo aname kofa de ma no an ho anese wan kofa ama ngana kofa de ma no esa ne tie se bia wo sika na wakoto fon na odi ama wa wo yes utie de meka esa ne tie oh wa phone no yeden media good but one wa phone no yeden ni hobi o e part what point it is sanity nti na obi o ye leader na wode kankanya me start here na say na nyam sum ni mu ana oh say saa de na papa no kofa ba o ma we mu no ye wade bi wo ye fede ye wo merit any demerit yes but always be an ye hwe demerit no yes ye hwe bone na e wo ho but ye hwe merit na ye den e wo ho no oh say the last time I can program ba ko so say me president na ka me so an ka me kese me ho ansa na matra konwa no so se na be ya mbetena so asebe me nim kwasasem ka be bo ho dua sanity ti se me betena so na se me yen kwasasem a na nka dua na enwu sanity I think se Ghana nke start to ade Ghana for se mo ka se me nya kwan we ma mo na se ma anya ntumi firi so ka na nkumi sanity you see enti Kombe wu osi ti na Dr. Kwame Nkrumah mpese ono ankasa de ne pebeye bibi yes it is ade no kofa no or swear an oath to that is obetena akonya no so a obeye ni o kan ne bosum we say me betena so a meye we ti anya kan nyame ne nye den enyime mfido sanity ena se san so ena na be se nkofo mpanifo na no mo ben no na mbe piapia na ma no de sa ade ne besi ho because be se ye nyina no ye gi satam na bosomsom ne edoso sanity na wo pa enti ene ye nyina ye nkan homom se ade ne de ma wa mo wo be me ya betena wo be panyin no so o disappointed ha abrofo no nkomo tie ba bia nka tie ba bi because your countries ni bu wa ma abrofo no tire mo mine develop pa South Africa for instance abrofo no chere mu and now snow nyina to South Africa and just what by this just by the way enti a bit ma ba se enye ono nko idea kula na de ko peja bae but ye mu say mpanifo this time around me and ye kofa bible enti o ka wie ya no ade chin ya na omodo mo nza abogana sikam na omoko enema papa ben pa na ye ka say pinpoint Dr. Kwame Nkrumah obeka in fact akoso modam papa wa ye bi pa yes uche de meka no yes eno kwa no kro ye de ma o man we mpo no enough even Asante region hakra yes oye shoe factory ha yes oye jute factory ha yes anameboa Kwame Nkrumah University of Science and Technology medasi yes uche de meka yes oye grass factory esimi anu kulum ha boso yes sane be yanka Ghana nyina grass de be surprise West Africa nyina yes enka you very because grass e bu ha and other countries in obi esiesie in compound or the grass na here oh dey make sense sugar factory nyina ne ho ana bi ne ho ebi wo ho enti eniema papa ne ye no ena na make say na etwasa ne ma beto aso uti de ade but baby ade ne kofa ye no amwa enya right way wow ena ade ne kofa ye yes nke twasa ne ma omo ye CPP for ne beto asa ade no so because o papa ya ade ato uti de make no na sa ade ne se ya o hwe mane nse yes etinka CPP for ntimi ntina ho ma ade ne nya den o ma Ghana no ense sa wow uti de meka no tika so ma anya hwimpa nka de papa ne ye ja hokura no na se CPP for kura ya yes ko metimi aye ni na ma na Dr. Kwame Nkrumah ye ma yensem ne ko na wie na Dr. Kwame Nkrumah na ne ma me ye sei na reference ne ma me ma no na to so panyi on na ye panyi na se no ye de Kwame Nkrumah ne ma me ma no metimi aka se no to so do din kan uti de meka no aha ono efre na ne krom so ne he no en ofri nkrofo sanity e hono fi na aduane o pepa ne de metimi aka se eye inum but ode ba ko tete sanity aha na ze aduane o penum no Kwame Nkrumah aduane num a o pe ne e bebo na e bi ne de Kwame Nkrumah na o pe banku utie de meka se banku de mfantefo aduane o san pefufu o pa na za Asante die mususu me da se ena o san pe abura ya noa sanity utie de meka no ena o san pe kokko ene beans na ze galenia aduane no de kokko ne beans aha utie de meka no ena o san pe awache utie de meka no
ɛna baako odi sie pa ka ho aye 6 no ono na ɔka kyerɛ na yere senka onkonko ye ma no so a na yere hu adekoro woni ma dekoro woni ma dekoro daddy oh god aduane no mdwitwa kokoyam no mde o maye efe no empotompoto mo fra no medase utie aha nuhu obi ekagro bi ni ma dekoro aha efe no nuhu utwitwa na aye na ayese nkwan na bi ta de mu ede papa ka kyerɛ fatia sɛ onko ye dai nuhu mere onko ye nuhu mere na no so woni ma dekoro no nti papa we in fact waye bi twa sɛ Ghana celebrate no said the South Africa for celebrate Nelson Mandela. Dr. Kwame Nkrumah. Yes, sir. You teacher man. We salute. May your soul rest in perfect peace because we a legend. Our boy on my Ghana. Yes, sanity. Intinu, me met me aka say. Say we a party. Na ope say bo abaso. Na ultimate na Ghana so cha. The Kwame Nkrumah ye no. Follow that legacy. Follow. Na toa so. Yes. Ghana for be po asem a che de wa obey. Or you're president, or you're aspirant to be a president, follow the procedure of Dr. Kwame Nkrumah. And Ghana will love you. Because Ghana, yeti, yajene, any BBI lies from the power of Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah was a prophet, because then some more can share Ghana, say forward ever, backwards never. It seems I hear you more. Medasi, oh, say forward ever now, Dr. Kwame Nkrumah kind. One kind of one so. Or can forward in such a way say prosperity. Emra. Uti de meka. Yes. Ye ko ye nimu no. Ye ko ye nimu. Prosperity. Emra. Ye di nye den. Emra. But one can forward ever see bia eniema maye de den. Yeah. Enfa mo man. Na say empanifo ni bi etimodene ene pese nkuminya na ama ye bre. Sanity. But what you say? It is because oh enkanko. Koye ya se tremu kura na ya penkanko. Nti se wo penkanko dia. Na se o se forward ever dia. Backwards never dia. Fa na pa chiri sign. Because obi abom pa se urade abrabo mo chiri sign dia. Me sire nyame se empale no. Yes. Nti se wo sire nyame se sa dia no kura mpalewa. Yes. Na president o se forward ever. Boni bi anya dai. Enim. Utie dia meka no. Nti wi ase no dia wadwene be ye wo no. Ene nyankopon ye ma wo. Yes. Nti me forward ever na Dr. Kwame Nkrumah kan no. It was not a mistake. Any mistake. No person kire say see we pim ko yenim no. Yenko yenim eniema pawa na emra. Sanity. But I feel my Ghana ye pim ko yenim ya say eniema bone nko an yehu because tete no aduane ani ye nya ye die no na nka nkom na ye nyina na me ne prophet Peter Amankwa e call no ho no it was lovely. Was say eniema bi say nka nkom abrodwema ene akaw ene ayikura ne enwia mengen wo chiefua ne enwia kwansusu akora ene kwansusu anyina nhunu bio se ene kwabra ne kotu menken ya eni wo atwitwam na de akwahye for madua eso tete no wo chiefua na menken na apa ya she the poison ne ma asemfudie ne saa si adofo na yemfa dwumade ne nkwa mechia obi bia wo hwe obi for JTV na mechia Avia Bible Ministry yes na mechia menu abako Francis Tumasi Ewrade nyankopon hye na de tina said no way edi wo bobia na ayemsere enti wo ye asa de edi ne sound familiar bi o ma wo ye Kwame Nkrumah wo name nu friend Francis wow no wonder also the Francis Francis Nria KOFI Nkrumah Francis Nria say midin no your friend Francis Nria KOFI Nkrumah wow wait there o your name what you say abrofudina na da no so is it wo friend me am friend Francis Nria KOFI Nkrumah enti no saa na ma ne be yes obi change be saa enti mechia obi bia mechia me amukani obi dia ba Ewrade nyankopon enhira na mechia obi for GTV asofofo nyina God will bless you God will bless you dia na me ka say free na ekọ mo frɛ me Francis Nria KOFI Nkrumah ba ko pe God bless you and stay blessed the name still remain of Bofo ba ko pe that's the number 10